pasal cha Lalropui Famhoite Fam chang ding chun kan la tim lul na che marna uzaleng rul ha hrietzingna din Sinlung kan hung puni nam pasal cha Fam chang la khom ngain kan ku jing che sak ngoi parang vul jing ati ngam pasal tha Lalropui Famhoite Fam chang di kan phal no che mipui hai hin Lalropui Famhoite HPCD founding members laya poimo tak pakhat nive in HPCD in tram tira in thoka a portfolio chal Army Chief le Commander in Chief Nina Chu 22nd May 2018 tlafam achang chen khomin atlak tu der lovin achel ani Lalropui Famhoite tano hingin HPCD General Headquarters Executive Council in Chu masatak chungchin punlo taka ai hautu dit tak Lalropui Famhoite Army Chief le Commander in Chief HPCD General Headquarters in Mol Amelim Santak le Zomin Any lai tu khom ai o thei tu ding ei no el chau ni lovin ama ei ngainatna le ei in zana in entir na ding a portfolio chel Army Chief le Commander in Chief ni na hi ama Lalropui Famhoite mul ali le zamin a portfolio chel khom hi limpui sa el rose ti in Executive Council chun resolution atla ani HPCD pol hi alafe pe ngai ani khamin Army Chief le Commander in Chief portfolio hi talo ding tina ani chun Lalropui Famhoite hi United People's Front UPF founding member poimo tak pakhat nive in UPF portfolio khom Vice Chairman Treasurer le Chairman Hai Chalin 22nd May 2018 mul alim ni chan khom hin UPF Chairman anil sing ani UPF Chairman ani na anga Manipur tlang mi nam chitum tum in zom khoma thangru la thei top so ma lak tak tak ding ti vision thatak anei lai zingin hunlo takim thinan rong chun achunga ro arel talem hlau ani voisun ni zo zai ilai munau ngai po UPF ngin amasan chebel buk cheole proverb pakatun today's problem are yesterday's short-sighted solution atia tuling voisuna ai harsat nai zanila ai mathir toile ani theya voisun mathir sei tak lein ngai tu nani tu thu chu hiltum sei ti chu kathu cha masan sin la Tuer khela hi
tu ta lim ta tarik ni khan abigin HBCD Mizoram Region MOS Sainania Nisom Pathum Khan arms lay down Nayani Boka Tulin Voisun Mipui Hung Khom Hai Sinlung Hills area Kim Marta Nidi Noa Aminga Khom Mar Tium Chung Noa Kuki Ti Koma Chung Noa Zomi Paite Atu Khom Ire Ngai Tan Ihi Voisun Kapung Niros Ire Ngin Eiling Vongan Tulin Voisuna Enrenga Eiling Nok na ding I Maliding O Manipur Region Voisuna ei thupui ei benarakhom anzika thile ruom khatah damle thlang khatah tikha hungin sam kata voisuna mipui fe khom hai po poin ein thurozi suklangna in tei khom tin in ring takin rol ein su dingani le in ringai ti o thile ruom khatah damle thlang khatah tei khom an ring no talu latino kaiti ei kut khom pharai ti o voi khat no voi ni labak thile ruom khatah damle thlang khatah tei khom atop na dingin anan ring no thile ruom khatah damle thlang khatah tei khom kha par po point ei thupui ani
le alani zing ding ma ting khom ti chu ei hong suklang thar ani opening song kan thlang rammoi mipui ei rengin ei na mun chita ngi rei ta Ankhasuo HYA branch in mithuyan ta lim takin ei lo sak ding ani Ankhasuo HYA branch tuhin ei filei ding Pastor John Mingchullo tuhin ahun lutak ein lan ani Patin mabulak trong pride lalpa pathin ring le eng kim tho thei I hratna ringin inaw hwai hit kalkan choi pain hun tha hai imi pek paya voisun communal pa hun serropui takel kanang mang hai hit nang ma zarani ti kan kheta boina le har sarna dang tam takum thaila kan thokin nang man mi veng ding chen kan ngen che lalpa program tam takel indung ala umania chung hai khom chun petek na le har sat na ing khom lovin kan thuoitu kan thuoitu hai le ditum tak tak hai le chin tak kan ta len tak chenin program hi mangzik su pe thei ding le thatak le tlung taka mang thei ding in ithil tho thei na ropui takel sandam tu lalpa Isu Krista mingin kan ni che amen
First session, pupuya lungdona program ania. Hi program hi asay noa mangzawel ding hong ahong ni ding ania. Tuta program first session alabaki lung do nahuna mipui fe khom sengaita tuta ka chun condolence service condolence salute le lung hawngna elsa nga marin ahung nei ding ani chu zawa condolence salute le condolence service hai chu Sinlung Camp in anhung nei bok ding ani mipui aza in fe ngaita in nengbui lovin in mo lovin thuhril si lovin a program hmang ding ani ahuma closing prayer pastor Rahul in minay pe kata chu first session first hmang zongna ahung ni ding ani Pastor Rahul EFCI closing prayer minay pekding in tuhin feel ni Rosen. Le trong trai này dinga le reng in lo si mai tio trong trai này ka ti pathin ku ma lalpa kan pathin chung nung takel
lungin sinale ithil tho theina ro pui tak kan tong len lom thu kan hil che ni kan nam sipai ho tu dit takel Lalropui athina champha kum khanna in sera umin lalpa rit zinga dinga lungdo punnale hongnale olalpa HPC di Manipur Region Reformation Day in sera hun kanang manghi lalpa hun thataki teklin lom thukan hil cheni lalpa kan program first session kanang busai chu azau chenang mani mithoya lalpa kanang tho theitali khomin lom thukan hil bok cheni second session kanang tondinga lalpa nang maru punadinga ingkim thoni theding le thosul tho thel lalpa umlova nang ma en zinga nang ma triap nang ma trimi nam nang ma trimi sipai nang ma trimi thuoitu lalpa ni theidinga ithang bana kungen bokani kan hun po lalpa nang ma hmang puya buina umlova mi tholin kan lom le ni chung hai le chun kan lalpa Isu Krista mingin lom thu kan hil cheni amen. pasal tha Lalropui Famhoite Fam chang ding chun kan la tim lul no che marna uzaleng rul han hrietzingna din Sinlung kan hung puni nam pasal tha Fam chang la khom ngain kan ku jing che sak moi parang vul jing ati ngam pasal tha Lalropui Famhoite Fam chang di kan phal no che mar nam mipui hai hin trap la remin lim zai kan rel theino ngam pasal tha mi rang ting thang phalo ten fam mi chang ta mo ngam pasal tha fam chang la khom ngain kan ku jing che sak moi parang vul jing ati ngam pasal tha Lalropui Famhoite fam ni khan wang khu ngui hil kan hai nge khai lên trap layan bang theino ngam pasal tha ifam ni khan sar puyan zam vel ruoi ngam pasal tha fam chang la khom ngain kan ku jing che parang vul jing ati ngam pasal tha Lalropui Famhoite
thile ruom khatah damle tlang khatah thile ruom khatah damle tlang khatah thile ruom khatah damle tlang khatah thile ruom khatah damle tlang khatah. Ding
program hang tarlang 18 second session 12:30 p.m. compares Mr. Lasang Lindungatek Hangbor and Miss Langthangmoy Ankhasuo. Opening song Lalrammawikim. Opening prayer Pastor Robert Hmar ICI. Welcome address Pu Joshua. Presentation of guests Sinlung Camp. Flag hosting and speech Pu Elsanga Hmar. Cultural exhibition Pakatna Jonlam Gilgal Cultural Troupe, Pandina Bamboo Dance, Hangbor Cultural Troupe, special traditional tribute for the martyrs, Emmanuel Lanay special item, PMS Ankhasuo, speech number 1, Hmar Inpui and its affiliated bodies, number 2, special guest, closing prayer and dedication of feast, Pastor John Mingcholo RPC NDI, Hinghahi Boysuna second session program, Hmang dinga tarlang hai chuan a chulei chun mi tu elkham hi second session sung hin lim taka hi program he hmang thei dingin ai hungin fil ani. Opening prayer, Pastor Robert Hmar, Low in Ring Sila, Chu Martin opening song, Lalrammawikim Tika, Ankhasuo HYA branch in Mingthui High Sin, mipui rengin sakna lane ta tuzo opening prayer. Robert, Pastor Robert ego dini. Le Ankhasuo HYA branch opening song thuoitu dingin stage Mingthui High Sin la. Hello. Pathin ku mapunin tong tai na lo hang nei ti lalpa kan pathin ilungin siat nan kan chung roi re la immangai nan hun tra mi pek lein kan loma iku malom thu kan thil che ni voisu ni na pik takadin kan ho tu kan nam thuoitu hain program lo sim season khat na kan mangzo na khela season ni na lo mang thei dinga mi thoi na ro pui takel imin dong tir lai ko bin kan lo ma lom thu kan thil jeni hi program kan mangsungin lalpa i khom mi chok boi tu loba thisel no na lalpa chidang tang lagan to kamin bi benga an program to china dit takamin mang tir dingin ikut thing ni masandam tu ro pui kan lalpa i sumingin kanin hlamche amen To hin next item welcome address Pu Joshua ahulu tak tang dingin ai hang ko hal dinosan le hi voisun pathinen hun thatakel ami beka voisun hun chale hun lam tak mi te tu ei pathin kuma masatakin lom thu ka juk sun sin la HPC di Manipur Region chun sang ni le som parit kum khan hi Mizoram tingpang Mizoram region chei close ta boka ai voi khatin zawani ta boka Manipur tingpang Manipur region hi mane ka nasalemin changhang lain lati in HPC di Manipur Region Executive Council chun alorela hi ai ho tu pa Lalropui Famhoite UPF chairman CNC HPCD in hunlo taka in
in pam jing lai hun lo taka mi lo mak san na ni bok le me ni som ni pan hi reform na ni khom ani bok le Reformation day ti in hmangin la ti in HPC di Manipur Region Council chun alo pas a chu hun chu voisun hin ei hang mangani a hi hun mangdinga mani in le lo hai mak sana bo ruk lum takara ma in ting panga sin tho ding tam takum sin la khom nam ta dinga pe khom ka thei ve to kan itia than nim ngai taka hun tu hai po po in reng in voisun hin i kan lom tak zet chewani ti chu ka hang sul ni sin la ram nam ta dinga thei na zon senga thang la kan chun khovela nam ro pui tak la ni dinga ni ti hi voisun hin ka juk sil num boka chun bo ruk lum tak kara ni in la khom hi har san na tam takum sila mai si sel nai khom an chen no thei chuang kara ni in la khom thei to kin thuoi der discipline nei devin voisun hin ei hang thung tlang to la lom kang ti boka chun hi ko ran an hming nang sun no in la khom church leader ko ran ting pang ai thuoitu hai da mai rong bol tu hai da mai beram pu hai khotlang thuoitu in zaum tak tak ai na pa pu pha pui ai sin tho pui hai ni sin la he khul ram wangai tlang ting an thok ni la khiting he hun hla tak tak an thok zirbam ting chen an thoka mi hu pek toi po po khom kan lom tak zat chewani pathin in ma thui sin la mal som na tam takin vur ro se cheu ti chu voisun hin ka dik sangna ka chu kin hla sa cheu ni sin la zan ting rui hai khom ai hang the ding anai thei angin chu huna khom chun tu khom falowa felowa rui khom mikil pek seng ding chewin kang fil bok cheu ni ro se po chu kang sil thei tong nel sin la ka lo mi ziriba ma in thoka hung mikul hai tu hin hun toi te hung in hlan ni ro se ole ezuk ngai tlak tak ang chen he program mangding hin ina in thok chun dar re tin kan hum suk tana ami rok chu lampuya kan motor ke pamchar lein par session ka kan hum nang man tanwa hoi kan tia in hlasakthiem na kan hum ngen boka program in tep takara e conductorin hun ami hang pek lein chunga kan lom thu kan hang rin sa bok ni rose chuna juk ti sano any langram kho hai khan authority e tilaka any municipal sungason authority thenolin HYA tin kanin kowa marbeng administrative council tin chu any ziribam sunga ding chun any authority ang boka any tlang mi hai robin rel na pakat kan nei ve chuna hitaka voice na program le inzoma fil naka kan lo hua chuang chun HYA organization pu ko khomin thang ve nge athani ti in chuang chun keni kom hi HYA wal HWA HAC organization kim takin hung theino in langkhom organization tina pani in semeta chu khela chun mi afenum tapot hang fel sa bokai ta ti in chung chun mi som ni lai kan hunga he ta ho tu pa Lalropui athini khan fe thei ve no ai thang thei ve no lein voisun hi alum do le inzama program ani lein eni ko me thei to e tlang padana ahuna khan hang tum phano in la khom ama hi nam ta dinga thangsuwa thingda lo lim ta ani lein ama hi jingna ding le e thei to kin e choi moina thangsu pun angin khum tirin la thanga ti in chu organization dang hai khamin kan hung choya chu hun choi hunan tar lein a han manglovin tu hin e kem commander kuma in lan na nei kan ta chu kan hun kan mang zona niel sen la thanga ti
hin a next program. Flag hoisting and speech by Pu El Saga Hmar. Legend special traditional tribute for the martyrs Tehi and Hun Hutak Changding in Tuhin. Pu El Saga Hmar. A Hangkong Halan. Traditional tribute follow halata tuzawa followed by speech well sanga hongni dini Ankhasuo pasal chahai ka tu kanon man ta rum khek dokin laun su kan la tu gun la ole musu lo Vaisulin traditional gunsel tu ko men khap thaina ai nam ai pile pon tho ai tho lakhi ai hum halala ai ni sarkar ka men complain here this is our culture this is our right yes ai tho lak de kumtirin martas te hai tho lak de commander iroi thuhril command la lan ka sim thala le pero Apuna hama koina ka bela hana chani ai culture hi ai suklangna ai ni acha ai kan hun kan mangzo kun tin markas de min tho jing ding ani Ankhasuo pasal chai ka lo me Amasan voisun dia the first death anniversary of Pulet Lalropui Famhoite Chairman UPF le CHPCD le the first Reformation Day of HPCD Manipur Region Mangdinga Hungai Po and Dragon to make a book jail. Voisun ni he ainam tadinga nin chiklak aitinuma asantam tak umlaya anipoi mo bigchu imana itichun Lalropui athini el chawni lovin
Manipur Region HPCD ein reform ni avoi khatna ei hmangna ni ani le ania in ma ho man ka thil talaka mar namin movement ei nei chu HPCD na changchoya chu le in zamchun Mizoram movement ei neya Assam movement ei neya Jong Bokchun Manipur movement ei neya Mizoram ei movement chu ei voi khat cholai lok na nei ang nei ngaya ei voi khat in zo ang nei ngai talein voi sun ni hin Mizoram ting panga HPCD chu thikin ta Amirok chu Assam le Manipur island zo no a movement ei le nei jing ani lein Assam ting panga HPCD Assam region ti in pu be se roin sarkar le anlan big vezinga jong bakchun ei ni Manipur region a Manipura abikin mar nam hai ta dingin Manipur region hin atang choi ani lein chulejun voisun ni ei reform ni reformation de vai gat ei mang na ni hi apoi mo bek ani ti chu thumharoya ka juk sil ni sen la karhil nok talaka ni dang khom khan indoni nei rap a hilai Sinlung Camp ei ti hi a reno tam tak le ji reno tam tak ei uma in ma khan UPF camp 18 UPF camp anga hi lar chu ania voi sunni chen khomin UPF camp ti engin ri lar ania HPCD ani ti hi a then tam tak lem chun ei ri no ting panglem ania UPF 80 tak hi United People's Front tina ania United People's Front lekeno Kuki National Organization hin tripartite agreement India sarkar le Manipur sarkar le nein uma 2000 kumsang ni parit khan chu United People's Front UPF noijun HPCD ei chang via ram noi mi group read in zam khom laya apakhat ve ei ni ti kha ania chu le in zama chu sarkarin hi designated camp hi ami pek ania chole chun mar hai nei dar hlang le voisun nia HPCD hai minan mi hit sarkar le khovel na mi hit na chu mar hai mi hit na chu hi Sinlung Camp he ni ti hi chi ngai sarkar le Delhi hai mani Imphal hai en bika khulamin camp ti ani ngala ne keni kan camp chu khuwa Ankhasuo anta file an Ankhasuo humbok lo hai Siva puri khala ni antang Siva puri khala no Ankhasuo ni katia Siva puri khal chu tinum big dear lo pani chulejun voi sunni janin Sinlung Camp Ankhasuo ti ani so laison kumsang ni som pakata sikpui roi hilaya hmang tum khom kan khalai huna Chief Secretary DS Punia khan hol ami peka khalai khom khan Ankhasuo hong jip ko tu son mu theina lom so kajuk tinum na san chu ei mar khu vai hai ko kha ei dit no ei mar ei ni nei ko hai ang nge khan ei lam nu mani kajuk tinum na nia khalenan lam thim no sa san lam vel ding ne chule chun Delhi an takana nong thlir wanga mar hai khala manan na chan kem chan ti jun Ankhasuo hi wa Google san takana nong ena a map len nei wanga e kem hi nala ne Google sa khome ena map eyang en chun clever na uma chule chun hi mar hai dar hlang ani ti hi ei chi ngai
sarkar le in big na kong hom ke ma ingja man uma sipayanumam tiani lakani sipayanum no ni chun ni in big pui lakan no an mitiding a umei si no chun rau san kem rau san khuong ding ani chung hai chu in big pui chian ni no mumal lo nam ni la khomani no an mitiding ani chulea chu arinuma maharsa am alumam madayam mosunin hilai Sinlung Camp hin ei khasatok tok asura sanoya ramlen ham ta ding ei dawin ei tok tok ani ti hi voisuna hung hai nei ri ding in cha katia voisun ni khomenang lum hlia amirok chu alum khom ni sin a dei khom ni sin la ei than hem ngai na le a voisun nya hai khom hungei ni ti hi kazuk hritin lom kati boka indon na tam tak katok laka UPF in imana ai demand ai tichun UPF chun tu kumsang ni paret khan suspension of operation ai saina sarkar le suspension of operation 80 tak hi imana ai tichun sipaile in kap tu loading tina ni nang ni khoma mi kap no in la kai ni khoma kap no kan cheu tina ni in ral thum ha chu line sin la kai ni khoma kan ral thum chu hitin sing kan ta in kap no ngai tiu in kap no ve ngai tiu tina ni chu ani ang bok chun ei ral thum ha chu so la ya am scott sa nei kal khumbura game guard na ding in game protection na ding in ei choi do ka boka ei ke ma mian hung lut palan le lo kap ding ka ka pa thing ani ei game sunga mi 80 thuoi no mani anol 80 no anga ei permission lo wa mian hung lut tu man chun ei ka pa thing ei lo ka pop building ani sipai kem khom numaninga permission bawa evaluation gwa khal ke ma khom loka phai sin la je in khom sil theino tini chungang char chun ei ni khom ani vanity khari ding chulin suspension of operation 80 in kap no mani tina nia nang ni khoma mi kap na in la ke ni khoma kap no kan cheu in sila highlight sin la ke ni khom kan sila highlight sin kan ti tin ania ei sila hai so ba double locking in tala lina linin pani nei kala tala lina pani ai kal so pakhat so police in ankola DGP in roina noya chabi pakhat so ai ni nei kola pakhat chau na hong theino ni in rula hong ngai ni tu tium ji chu so silai sina so ai hong ding ani chun chu police hain achabi hung choyan ta ei ni nei jabi choi ve ngai ta arulin ei her hong ding ani chule chun voisun nin ei ni hin surrender ei lani no sarkar le in bidding a suspension of operation nei ei ni le in zamin political talks fe mek ei ni ti kha voisun nia ahung khom tuai ri din ka juk sil num boka UPF chuna demand to 2008 suspension of operation assign khan Manipur integrity succeed ninoni tin alone sign khuma Manipur integrity succeed ninoni ti ain sign khumna khan I mana asil nok ai chun Manipur boundary hi sukkoi ninoni ti homa thangsa a boundary hi the satan jong amni anol state sana khoi tan jong mani anol pahnia the mani pathuma the mani tikha kanrem tino evati na nia chule chun Manipur hup sungale Manipur state sunga cho inum nu mai demand thei tina nia chule injam chun UPF United People's Ramno mi parit injam khom hai chun territorial council tu inai demand ania Territorial Council ei theidan ding chung sarkar na ran
ei ramle ei khu hai ei nam hai ei culture hai identity hai hum him theina right akoi tan zongin ei ni le ei ni ein sarkar theina dan Manipur hnuya sin tina nia chu nam dang in zom khom hing tha dau kuki zomi ei ti hnuya vai phei gang te pai te ti le dang hai le ei ni mar hai khom chu ei thang via korang ranga public meeting kan nei nai khom indon in kan laka mar hai te I menai chang ding ei te chun mar hai chu khovela helei shuk na san le ram nu ei lu na san chu ing dang ani no a Mizoraman to kene chana district mar district ani chuang bak chun asama khom mar district ani Manipur khom chu thau chu mar district ani chule chun khatah council nuai khan mar hai ta ding chun ei chan pul ding chu ei ri sa mar district ti hi atoi zonga khodang danga public meeting hai mani kan fe nai kom kan thil lak chu ania voisun ni comment chu ka juk thil num no ka Tuin political talks na imek in interlocutor khom ei na ya Delhi in bin voiku sarkar le political rounds of talks ei nei ta kei palain ka thangania tomen big mabak bek ei ni no ka chule chun voisun ni hin mar hai ta ding khoma Manipur hin chan vo ei nei ani ti kha voisuna hong khom hai hi kazuk shil non nok numa UPF nuya malain ai demand ai mu ani chunchu chan vo nei lawin nong ai ti kha ai nem na ni ani bokani ti kha kazuk shil non nom nok boka HPCD intandan ai ri sa vong anta sil non ko mangain ka hrit tanawa in ma khan chu a reason wise khoma in che ani ngai no amiruk chu state wise state dang nanga mar hai ai issue hung dang lam talin tul na lein reason nei hung in che ta example in Mizoram demand nei ding chun Mizoram mi ngai ni na hung tula Asama demand in a dingan chunchu Assam mi ngay nina ahung tool boka Manipura demand in a dingan chun Manipur mi ngay ini nina ka ahung tool boka chuding chun Aadhaar card haidam ay nay firfera khang bok khan ay unaw dang voisun niya UPF noyan khai khom hai khom Ani vevong ania chu lei chun HPCD hi reason wise in the hakni no sin la khom tur na le issue le in the hong nia Mizoram region na ki ta kar tang khan ai vai khat khar ni ta Assam region ai la khar no a fe me ka tuin Manipur region tin tuin ma athar tak takin Mizoram region ai khar lim khan pupuya in roi na hnuya Manipur region ka malak thara tho tak dingai hai ti khan hun lo takin ami boral san thuta akai khom in ring lok der lawin mo phurna popo kalin ko ahungin hatlarupa voisun ni chen ka thin le thin lawin kala phur ram chu ania Asama hai ai ni mi mar nam ta ding an Assam HPCD Assam region in man lak jing mek lein zomin Manipur khom chung ang tak chun Manipur mi le sa hai ngai Manipur region in Manipur mai lak
ai lak nok mekanik ti kha e voisu na ngai ka juk sil non nom no ka chule in zam chun voisu ni in imati ni o reformation day first reformation day ai ti chawel hi ti khoma hung ngai thei khoisana ngai thei ania first reformation day ai juk ti na san chu HPC di Mizoram Ivan Sarandar Khan kei chau ti lo chu council member adang popo kha an raf thang tarupa Manipur chu kei chau hlain ka uma chule chun kei kha en kol tu dinga mo phurna pe kanian kalau en kola dingai ti pupuya naming baural santale in zamin tan haide wonei uma amiruk choiling ko wain tanana na chutin pathin ron pumjingin voisun ni chan hin hi kum khat mel ei hei mu ti chonela council kalin thunga hinga pupuya nami baural santabok Mizoram ting panglak ein zo tabok sotingan ferup tabok le asam ting panglak cho mo phurna nei hainan phurjing tabok le eini khom ein reform angaya ingtikam sarkar le ein remding ti lakhi sil theini der lo ania chule chun mai lak nok thar thar tak tak angai ni ti le in 22 May pupuya athini le zomin hrietzingna in voisun ni hi Reformation Day in pungai tiu ti in Executive Council chun kan rem tia chulen jam chun voisun May ni som ni pani hi pupuya thi ni ani len zomin Manipur Region HPCD Reformation Day ni in kan punga chulen jam chun council kan ne ya mo phurna in seminar hunguma members kom laklu thar hai kom kan ne ya le office bearers hai le executive hai kom mo phurna in seminar kan hang hai chu hungting lam ngal kata HPCD Manipur Region a thuoitu voisun Reformation Day ani le zama in reforma voisunan thoka mo phurna chel tu ding HPCD Manipur Region Army a chu hingang hi an ni dingani ti chu voisuna hung hom tu hai ri din ka juk pung nu mani chairman chu HPCD Manipur Region a chairman kei elsanga hmar kania chun gen secretary chu pu Isaac Hmar chun information secretary chu pu zone Hmar chun PRO hi pathum rutin auma anuma chung hai chu pu ro nei lin pu chal hmang le pu hlom lo hai an ni chun finance department a finance ting pang finance committee a lut dinga mo phurna chel dinga kani rut sa hai chu pu lom na kung le pu lal tholin hai anya adang chu sipai ting pang bi ka commanders sin hai chu apangai in anchel dingani ti chu voisun Reformation Day ni len zomin office bearers thar reshuffle kan nei len zoma mipui sit dinga ka juk pung ni sin la voisun ni in Reformation Day ei hmang ani len zomin mathar sinthar ei lak tak tak dingani ti chu voisun ya hung mipui hai ri dingin ka juk pung nan nok ni ro se toy tia chupo chu ka juk sil thein ro se kalome Pusanga Chairman Manipur Region HPCD anthapin thu poimo tak tak e ngaithlaka loma ani inzo sa hiu student discipline hoya chataka ke hoya hai hun masat taka tuin PMS school
an item hai renga poi khatah thobong dingin tuhin an hun ai huil hlan ani Partnership Mission Society Student High Ankhasuo. I tamno sella kom Army Chief pu Lalropui Hmar si joy moina Lalropui tak lan mong present he kay Manipur Region HPC di mingin an chitlum mo manding pengkati tumana in sembra aboy
lamanum talo hau tu pa kan asak hai to kan ni tiklum manding alam hai ta ding no alam hai ko manu huro poi alam hai ko tiklum manding huro anak anh hang sa langval Lien Shakum ahla dit tak besak pek di ni hang ko ni hlasakthiem lang hiro ai la khop no ma nang cheng zanga avata do Ankhasuo valu pahain cheng zanga nan le request ani tu yang ni sin la mar pairum pastor association hai tira makan arolan dikan intini tulai tin ek lang balka holai khusu kamana di min don pegron tilain toy te khom tuin don dai nei dini kala nei dini ei pastor han irolan lo ngaya arol ka antik ko peganinta tulain holai khusu kamana di min don pegron tilain humril le
iping na inhur na iselin na le tlangwal inidan indik takom hungril bok dingani Hello tlangwal lem chu kon tanwa ala chu tlangwal jing thogani ko khar ka pendok ka jun ka tlangwal jinga rengkai mu lum chorcha puram kani pang pui sri lo request mana tau tik tik bo zanga request ni lengan pang pui sri lo Hun na hung her dokang pimin Isilpun hai chu atu lai thei topin Isam tan dal le indung dan reng le In nok nuin in vak vel ko cleara Itlen leia pangilong imo Imangsa tuwarusi Pangiring le tafimo Pangpoy sa nelo Zan kuak ko tlera in vang hang mei Zay moi nung ngak hai su mel kai ring apin Zan til sim hai le nem tlang in mo I mang zong I hul lu ta kel chu Itlen leia pangilong imo Imangsa tuwarusi Pangiring le tafimo Pangpoy sa nelo Clonin alusing Good to some naram huya lengin mo Ipal zuvel ihulu takel chu Oh Pangkusa Itlen leia pangilong Pangpoy sa nelo speech Hmar Inpui le affiliated bodies hai tiania Tulen Zomtun HYA Hmar Ruom HYA Vangai Joint Headquarters thuoitu hai vai sunin Ini lai an uma in hrietngna hai khom elo pek ta tu hin hun masataka vai suna e program mangnale in zomin speech mi pepek tu dingin
HYA Hmar Region Headquarter Army Secretary Ebenezer Goide. Amasatagen now pang layrol maklet lang bal nule pa HYA Hmar Inpui HSA HWA Valupa VA Village Administrative Council le etlang val thahai voisun hi program Lalropui tak mangdinga phone kom tu hai in rengin HYA Hmar Region Joint Headquarters mingin chibe kahung bukcheo. The first death anniversary of late Lalropui Famhoite, Chairman UPF and Commander-in-Chief of Hmar People's Convention, Democratic, come the first Reformation Day of Hmar People's Convention, Democratic Hmar Region. Program Mang Thei Dinga Hui Ting Le Van Sang Ting Pangabo Rok Chatak Bo Se Pek Tu Chung Pathen Koma Lom Thu Thuhril Bokani Adot Noga Eitlang Val Trahain Hunin Tep Takara HYA Hmar Region Zone Headquarter Hun Anmihang Peki Lom Lalropui Kantia HYA Hmar Region Zone Headquarter Mingin Lom Thu Kanang Thuhril Ngal Bokani Vonsun Nihin ay thuoitu Lalropui takel let Lalropui Famhoite any lie cheng tano sila kom athini champha avoi thum mangna kom nilo avoi khat mangna mangthaya e hong hi Lalropui e hang tia elam hona in chiklak ni tingin bang ring boka chiel khela chun HPCD Manipur Region Reformation in same Tharnani Avoi Khat Amang Putnani program Ayang Manghi Elam Klong Rope Natingai in Chiklak Anibokani Voisun ni hin ay thuoitu Lalropui takle in za tak tano sela kom Asura sa poisalava a inlum kom tlak hel thelava bulum kom afak no chang tam tak umati hulle ni alawin lem puya mulet lang tin alaw lemin alaw hut puya chuchu ahun mangna hai le ahun mangdan hai lungrila hizing pumin voisun ni hin naw bang hai rol thar hai akhaw kapin ei reng vong in nule pa hai ei ram le ei nam ta dingin ei ma zon senga ei theina in so sing dingin ei hangin fil tak mewani ei ram in thang len pe na ding kalbi tam tak sir ding ala uma ahun top na taka dingin mar nam hung teng kata mipui nei rengin dam sing rose tirole ta voi thum chu ka hun top na ani dingani le mipui in ringai ti mar nam hung ting kata dam sing rose ei rengin thai tirole ti mar nam dam sing rose mar nam kalome Tonlam Gilgal Cultural Troop Hai Anhun Ladingin Tuhinay Hang Kawan ne
Kanghling Father, kahitanin, kaladit, a video kan say roll de ulay ni tangati ka enami. Bel la sathu in humbat batit asung takan benama ni asung hakaritna. Khatah hlasakthiem le khale in zoma e bongkarya
hi nga hang vei lai vel ka I mania hlathu ka mo aman thringa te kha mi vaccine la mi pui reng in lo kudalo benete hi zo HSC bangai joint headquarter te ngan thokin speech e ngai thlak ding ti chu ai lo thrit tir ni ro se speech ngai ka pe ta u Benjamin Hmar Inpui ti ngan thokin ngaithlakna lo sun zo melete amasa takin pathin mingle Hmar Inpui general headquarters mingin voice na ei thuoitu haile koram ti ngarung bol tu haile kotin an thoka ong khom nuhak lang wal nau pang in rengin sibai ka buk cheu Hmar Inpui
General Headquarters kom fila kan angin he zing ting a program kakanung man tanu acho chon ting program mang thei ding kanung not via he khatah hung lavin all Zerbam Tribal Union ai president el remkung puel remkung chang san le kei kom kan hunga hilai hin puitu takin the first death anniversary of late Lalropui Famhoite, Chairman UPF and Commander-in-Chief of Hmar People's Convention, Democratic. Come the first Reformation Day of Hmar People's Convention, Democratic Manipur Region, tin program mang thaya ai hei he lomong kantia. Abik takin pu Lalropui Famhoite Famamilo chang sanan thoka kum khat anniversary mang the ai na le in zom hin ama chung thoi ngai tu chun nam ta dinga in pezo mi tumru tak mi hui sen asap chong taka hai rilding chun man with an iron will aitidim tumru tak mar nau hai khom nam tam takkara ei khosak lai zengin political me bakhom ei chung ve theina dinga ma mila puitu mi rim nga ya chu hun lo takinei ta mi rok chu chatun pathian ro rel na achunga hung tlungin fam mi lo chang ta in pam lia ama hrietzingna program le chu hrietzingna in sa na chun reformation de angai manghi Hmar Inpui chun lu le ro pui kan ti ni ti chu masan kan ai hril no ma voisun hin pu Lalropui Famhoite in ma alo lang na hai po political aspiration mani a ai ngir su ve theina ding lungrilin thuk takam thoka alo nei alo phursu khakha hrezingin ama lo no sin la khom ingtinam mating panga Manipur bi ka dingin ngir suk ve ngei ta manin rowin rel ve thei ta ti hi ei lungrila sin la ti hi khainu mem ema Mizorama hunni manichen ei fe nungin pathil nungin si na zarin chanvo a step ni na mei te ding Sinlung Development Council e nei ta asamting malakani mek boka chun nakita ai ho tupan thokai ngaithlak angkhan Manipur ading khom hin I manit takin apum pui UPF le ke no in zom khom na ei ni khom changvein marai ta ding in chanvo ei be sei hi mating pangai ho tupan familo changsan ta sin la khom athan hem ngai na le atum ru na hai po khan I rain su nge ding in ei ni ting pang khom I thanem ngai nok sul ding in mi 12 khom lungrilin bu sai tharin la numum kaitia chun nam hi pathin khom angai poi mo ema bible ayen chun thupun su khom van ram chan chin tam tak ji kin uma chutaka chun van ram khom chitin nam tin ti hi thupun su ayen chun ji kin uma van ram khom nam ti hi ala umani chuti chung hai chun pathin in pa kan ti atina chulei chun voisun ya fe khom tu hai khomin nam pakhat nidinga pathin na mi sim angin ei dan ding ei khosak dan ding ei ni na ding pau chu arem ru na chun a sa na chu chang thei ding chun ei ni ting pang khom I mo phur na tam takai nei hi ei tlang wal hain man lang na zona langan ta lekha in chuk tu hai khomin lekha anin chuk na zona labokan ta ko ran ting pang khom ni sin la nam ta dinga mal som na pathinan thoka hong lu theina dinga in thuru thaka ei renga kalai choi mun khathe mating pe ading khomin ahun tak zetani ti hi kai ril sanuma ei ni lahin in thurul na le in hmangai na hi
leng sin la nam sunga hin in suksin nei no bok sin la pathin mal som tlakin mating hin pein la mating panga lalpan munin sang taka hai khom midom sang anu maniti ei lungrela bok sin chulai chon hi reformation day hi ei lungrela mating panga lalpa mal som na hung thlung theina dinga thanem ei ngaina konga in mangai tlang takle atu tu khom in thurul taka marnam kalei choi tlang hi atulani ti hi hrietzingin lok takin mani singa lungril ngai tu na in thuk tak na in mangtum sengei tiu ti chu thei to ba chunghai bok chu khong thril theini sin la kalome Khangbor cultural troupe hai kha bamboo dance ani khompan hun hu tak chang ding de hang ko ni sin la tu hin hung pek ha lai sin la Lewai sun hun poi mo takel he kamu tumne ka ro pui hun yang hang din ka heita ro pui ka tia lo mu ka tia asan zu kei ka hung he dan chun wai su na ei nam si pai hai program an se mi pulal ro pui athina champha pa mangdinga program an se manati khai ri dan na mi ro chu poi mo devel pakhat kong thunga program yang enchun Reformation Day tile ne yang mangkopa hero pui le poi mo kai tia in sim tharna hun masata ani ti khania julen wai su na in mang he atlona la manglawa reform ei thole ei reform na hi mangtang kai ngai thei dingen hung tu hai po po ei nam sipai hai ni le nung hak thlang wal le ko ran thui tuai khom nyai sin la ei ngai poi mo dingin tul kai tia chu sa kai ran sin la le wei sun hin ei nam thui tu ro pui khowel nei hit lar
thuoitu ni lo in thuoitu tak takai lo nei Lalropui he voi sun athina ni champha phak ayang hmang hin ngaituna asuk tharin ka heta ke khom hun ni mani tok chu kalo ho lim pui lak le kalo thom pui lak an lein lungril suk thar khopela ami rok chu pathenin hun ati huna ami lak pe kan lein ei ni thunai na omna ril thei nei no ami rok chu akut nung hai he ngai tha chi ni no ti he ei hrietzingna chun ei ni ei hmar nam chau ni loin Lalropui he nam tin tribal sunga mi ti ngai te naketa ai ho tu pa sanga nai ti ta UPF sunga nam rit in zok nam parit moi ti kha in zom khom hai khom hin an ngai lua an ngai Ropui khopel ni pui ti he chun a ro rel na he mi khoma an min nar pek la tani ti khai khi da ra chu len in pa ma umen ngai lu ta uma chu len ka ju thil nom tak zo toy ten a top na dinga akun nung le a malo lang na hai po po he suk pui thling ngai dingin wei su na hung hai po po lan chuk pe ding le thang long thar pe hai le tu ta ei nam si pai hai khom hen thei top mai su thar dingin kai no ma chu len wei su na hi hun poi mo tak Reformation ei hmangel ba ka thupui ei ti lak akun nung hai po po le a malo lak nai po po bo zui dingin ei regin in thrul taka mal thlang dingin kadi sakna ka jukan hlan ni ro sene hun ka mang jo ni ro sa ka lo me ei hun atop hai ting elo pan mek ta chung jing lai chun local artist ela hrit ngai thak lo public platform ma ela mu zen lo ei nu hak sung nu hak Lalrammawikim Ankhasuo abik takin hun ei pek dina chu miloin bu sai pek sin la sound in kim hai kha operator hai kuma ama kom aloin ring lok dingin rilnisin chun hun top ruoi in ran na le closing prayer pastor zone mingchullo RPC ti kom elo sil lok bok ani ruoi thai dan ding tu cha tinga in thoka punga kha hrietzingna ta an dei tok si mania chulein tu khom in bo boi lovin line in moi takin khop dewin doin ei fak ding ani tuna big takin voisun ni hin lom thuhril na ding programa chung hi vote of thanks no chu atlang pui kein thuhril lang kanoma asasin mi thopek tu na thui na konga le sound le hall decoration mi thopek tu Ankhasuo HYA unit branch chunga lom thuai hrila roi mi put sai pek tu savom phai khusung nu le pa chunga lom thuai hril boka chunga big takin voisuna program popo noi ting le ban bo roka mi cover pek tu hai media in charge pakatna LRS purul tele eden it's pena hai chunga lom thuai hrila chun water and transport le song thil chidang dang momi purpek tu hai ziribam joint headquarter HSC hai chunga lom thu hril bok ani chu khela hing programa hing chung abik takin pastor hai an hun hai an mi lak tek vong thele komin lom thuai hrila special guest tu chena mi entertain tu hai pu pu chunga lom thuai hril boka
chun cultural troops le school anthawk present min nei pek tu hai chunga lom thu ei hril sa bok ani le tu in nuhak Lalrammawikim Ankhasuo special number la moi tak sak dingin ahun lutak in la nei ti hun suk top na le ei fak le don hai min hlan pek tu ding pastor zone ming chun lo tu na hun hlutak in hlanin ei hun ei voi sun hun ei lo hei suk top ding ani lalpa kan pathin ring le kim tho thei mel ma tam tak le mi deu so tu tam tak nam dang kara lakin lang khom a kar chang chu olal pa kan rong hai khom in muzau lovin nam dang hai mi soi sak damin kan chang khom umani mi rok chu olal pa nang man kan nam hi mi tlan san no la thuoitu thale thuoitu ring tak tak lalpa nang man mi pe ding chen kan ngen cha kan hau tu kan ngai Manipur Lalropui khom famamilo chang santa voisun hai komolal pa lungdo hai hongin kanang umani lalpa kan pathen hun hai thatak kelin min mangtira Lalropui anga miring umle mitom ngai dam mi felle yengkima in pezomi atharin mar nam la hin nang man mi pesuk thar pe ding chen kan ngen cheni lalpa voisunin Reformation day kanang bangel khom hi lom kan ti emela program apula kan ikuta kanin lan angin Reformation day khom lalpa kanang mangel thei hi nang ma zaran ti kan hreta mangno heding nang man tharin chang pui na kan ngen sabok lalpa kan pathen hi hun mangani ro len hi thuoitu le how to HYA in hai but umani lalpa hi on but saya hi tu khomin fasolo don solo dingit man mal me som thar pek ding cheni kuta kanin hlan chia ruoi kan fa kan don kan kil hai hi in thuhril na thalem le mangai na pung nok sul theina ding in lalpa nang man mangron mi mang pek ding chen kan ngen bok che hi ruoi hi tak saroi chowe lang in lang sila khom nam ruoi namin thuhril na ruoi in lungrul na ruoi in chang ter ding ikuta kan hlan thar bok che ni hun kan mang na po khani dit no song kan hil pala umanit san nang man mi ngai dam dingin sandam turo pui lalpa Yesu Krista mingin kan piche amen
Eiram ringlei arangan vainekin famtang kei nam pasal tra kahun tra le lom lai ni hai tuyang ring umin kan la ei lim lai ni hai kha tinami in sangata su tinami chamo khuso takin ka hong tem ding chu ka va hei thak la bong bong se de o Lalropui ton dingin Kuno zarin dam takin o Ti a chon ban suyin Nang I muna Kay ka muna Zaleng dang hai chun rau sum tam cheng rang tha mo an su kai ka sung lem an pasit na le kut ruk na hai chu hlom ngai na le hui sen chung chung tar lang na an si Ai nep no ro en ton lem ro na mi ta an di rela Rang val rul hai sen tu nam vag vai na vai puya run rel hai so amoy ngei an sil fen trigle sarug na nam mangai na melan lang si an tur lai me la son Vang khurun lum nung ting so nin zam zai ren lo din o chun zai an rel an len rul di fam chang hai sul nunga khum zo din kai ka ring no van noi nam tin lai hin Irin lung la anem zo nghe phong lung rau la
vai puya